ay ababaan nuumuga sa kluto na saken. Idi din magdakeak enak na eskwela inagsaba yan umiasi pilako say kananan man anus ka espestem di eskwela say man anak kas na inam ay ublang idingin matua nan etana kedisyo sinanangku in may aben na kilabo say wada di gastusa ya ilakok si baru ngemnatken baw ay inlagok si ala in may di pitoy tawen kinmapsud sinanangku di kanana engday nakdeng di eskwela mananap ka abas umlam tasik aawi pumakan nabakesa adiak makaumlan adiak makasumbat si sakit